Heat kase anu den. Heat o se anu den. Enye NDC for ana muso so Kevin Taylor so ema no ebedi Nana Akufo-Addo atem left and right ene de musro Heat MPP for so si mo so 8 months ni on se mu dwane MPP for so si mo so 8 months ni on se mu dwane se yenkani wachi a wo se abroyete yenkani wachi a wo se abroyete President Mama wusro Heat ania MPP for enkwala yi na se MPP for members no wo ma hu se wusro Heat ni de ombe so asi so papa this time say ya na ebe kono omu change omu din edin a omu nimu no omu change no bia change ni profile wusro Heat wo ka so mbeja omu nya na nya ichina se kukram am feliso obesi hwene so a wo so feliso obobu ni hwene gumu Kevin Taylor ebe di Nana Akufo-Addo atem ni MPP for atem left and right butu na wo ba Ghana na mo qualify no mo clear no mo koyi extension na ewo no so na free ni so edia necessary ma yeden ma dia tum se obi anye bi intina ene obi ye bi Ghana Jollof wo MPP for platform so one ka de biala da anya na dwen se ono obebie na no adi panyi bi atem da na dia mo tu so ma Kevin Taylor be ye no ana Ghana Jollof de bia wo ka why ti say David ya woko esreso akohwe ni nwan ni papa nwan so na Goliath aba ejina David monim na se Israel fo anim na wodi mensem se wo piara ni Israel o piara ni asasi so a wote se wonu Goliath ana David ye den o tre se wono Onyankopon tumi won so wo be ma go Onyankopon tumi won so be ma David wada one time nyami tumi won so be ma David ada one time enti no se Ghana Jollof sori ya se wono ene wo kon ti se David wo yo okofo a wo kon ma MPP ti se David ya yeso yeta nachi kukwam am farise obebu ohina guma wo so mfarise wo di aduro beta so se eyi ya na mokan ya na nkene nko bi nyindi nachi yesi di odi echire esua di odi kan nantie ene musro Heat 8 months ni Nana Akufo-Addo empredo do se na asmesi Kevin Taylor wo so si Nana Akufo-Addo so 5 years. 5 years. And we so see na one no to say 5 years. And we try say boy you be so see MPP so na say Nana Akufo-Addo so. Who the 8 months in wusu. Just 8 months wusu. Me obi bu wa na menyi wo. Me dia me mo no obi bu wa na menyo. Me ni watem ta. Me Bible nkyerɛ sa se minkasentia panyin ana se o man panyin even obeye me wo fa panyin minkasentia na momo no me ma wo hu me ma waso ate me ma wo ni wo mpanyinfo ma so ate se de na buro ba kane no oni na de ayomunwunu ba ye MPP fo enya power no ananka mo di ahobrase kasa kire Ghana fo mukom kotodwan bompa yese urade aye bone si ebesi so ye ti sika wofungofungofu left and right huye mobo na ye ba ye nya biem ne momu di atoro ne ye den eni akrokro sem ana abeje power no atem di left and right Kevin Taylor wo di Nana Akufo-Addo mutu
the next 8 months will be do atama a year ya. Mo shambala, mo chichi MPP4. Mo chichi MPP4. Mo dear mo shana mo yi wo mo a. Ma chichi wo mo no. Mo shana mo yi wo mo ma chichi wo mo. Nyankopon abu fehye baba mo so papa. Nyankopon abu fehye baba mo so. Nyame ofa ne bo onto ne ntembo. Nyame ofa ne bo onto ne ntembo. Wati. Semo ma kwa ma Kevin Taylor ne nasefo. Eba o memu. Ama mo clear wo mo a. Wo mu di na nakufu ado atama o mo ba o memu mo clear wo mo a. Mo hwe na manchi wo bia. Manchi wo bia, montina si di. Montina si di na monka se yedi nkwasi asem. Montina si di na monka se yedi monka ma mo se yedi nkwasi asem. Monhwe. Ana manfa mo nsan keka obia. Monhwe na manchichi obia. Eya mo na mode saa ade na ato ho a na obia e kasetia empanyifo Ghana ho. Mo na matwa saa esa na to ho. Saa esa no mo na matwa to ho. Mo na modi kan. E de saa ade no ba Ghana. Se obia wo ho kwan se odi osori tia pani. Na nka Ghana fo enum ye. Ghana fo enum ye. Se oyi aban bi aba se ne etie bia do be ye bia ya kan no atun. 8 years na 4 years do a ne de kokromoti ne de akwakire se ye pa na ye mpem. Na emu na mo ma kwa ma Kevin Taylor. Oba ya obetiti mpanyufo atem. Left and right. Ana na mo twa sana to. Na mo de heat no ebi simu so ayemo ya. Heat no simu so ayemo ya. Heat ni simu so a. Afa na mo hyehye mo. Heat was anodin. Heat was anodin. Hey, MPP penny. Party of intellectuals that she knew big Saman way. Now, but me baba born a story. Oh, best racer. Now, but trade video though. Man, we was the one supported Dr. Baumia because Dr. Baumia and Timmy Lydia Temon disrespecting Crawford. On your strong, on your hard, on Timmy Kikamun can't pass yourself into your support. It's very funny. You see, before I said my bomb was stuff about this man, mom was supporting Kennedy Japan. I had said that Nebuso almost said, I think I won't support Baumia. Who say, reasons or whatever, no. Udi utiba ko pemo die because nyasa ba ko po say enim and saris is no odwin ho a wonti ase da woti ase nzo ana se bi wan dwene ho just say ensemu na sa manu mo ba kaya akufu ado ne first time na Peter Mewu ana ye lands and natural resources minister Emma Peter Mewu no mo friend action man because or Galamsey site, echo pam, chichi excavator, any other day. Peter Mewu Jidim pa MPP abem Kufa on the first time. And check Anna Boachi Jakwan no energy minister, ye fire no. Into ye fire no na Nanadu a movie Peter Mewu echo energy ministry. I know I appointed this man as lands and natural resources minister. Now yeah appointed Galamsey. Man we Hotam Galamsey to the council. Just say one no corruption bia e coach Babre my wo Galamsey muna man we odi mutinti my odi mutinti my na answer the same. There was a time and then sure for the videos to abonti ana your river bodies no. I say I airport I know who was an say ever say na Mama Galamsey say you na say more guy. Was it a Yensua toy? Yensua toy, and river body said, I feel. Was there Yensua toy, and river bodies, and I feel, and such a person would make us as him way. Don't be surprised to say, Obeka said Dr. Baumia, and Timmy the dear them when he may manage a flag bearer.